Hi guys, this is Docshin and welcome back to my channel. Ikaw bang usa ka klase sa tao nga maglisod gyud og save? Or kung makasugod na magani ka og save, maundang ra gihapon for some reason or another? Then this video is for you. Niagi man gyud tanan ana guys, no, nga kanang ganahan na gyud ta mag-save pero dili ta kasugod, or kung nakasugod naman gyud gani ta og save, ang mahitabo is mahilabtan gihapon nato atong savings, ang ending mahurot pa gyud, o ang mahitabo kapuyan na ta or ma-disappointed na ta mag-save og balik. Ang uban na apoy rason, no, like number one reason is that ang ilang ginadawat nga sweldo sakto ra gyud. Moingon sila nga, kung saan may na mo pag-start og save nga sakto ra man gyud among ginadawat kada bulan para sa among mga gastuhanan sa balay o uban pang mga bayronon like loans. Mag-joke kaning ang uban nga tanan loan ilan ang gisudlan except for loan daw kuno, no? Nakoy uban rason ang uban tao like ang savings manggod kasagaran negative ang ilang perception ana, kay sometimes savings would equal to deprivation, kay di na sila maka-enjoy sa ilang kwarta kay puro na lang dito sa ilang savings. I tell you guys, mabuhat ra gyud na ninyo ang inyong savings, masugdan na ninyo without you feeling deprived. And ang mahimo pagani ana is that you will have a sense of achievement because you are able to amuse yourself because you have started saving. Ang buhaton lang gyud ninyo ana is start the habit of saving, maski ginagmay lang. Diba? Namatay saying na a small step is the start of a long journey. Inga na ra pud ang saving. So magsugod ka ginagmay, hantud imo na gyud nang mahabit, hantud imo na gyud nang ma-attitude. Remember guys, your attitude in life would equal to the altitude that you will reach in life. So nang I came up with this video about the 8 psychological motivations that I also think or that I also go back to myself. Kay I was thinking this can guide you guys and this can motivate you to start the habit of saving. Kay example, nagsugod na ka og save pero naagyud time baya nga murag bation gyud ta og kapoy or tapol. So maybe you guys can go back to these 8 psychological motivations to help you save money. So let's start. You want to have a life which is better than the life you are having right now. So, number 1 nato nga psychological motivation is very self-explanatory. Kung ganahan ka nga moasenso, nga mas mulambo pag imong kinabuhi kumpara sa imong kinabuhi nga nasinati karon, maningkamot yun ka nga mag-save og money, di ba? Like, kani, for example, makakaunta ka tulo sa isa ka adlaw, kontento naman hinuon ta ana, pero kung ganahan pa ta nga makamirinda pod, isa sa buntag, isa sa hapon, mo na ito naunaon na asenso sa atong kinabuhi. So, para ma-motivate ta nga mag-save gyud og money. Live like no one else so you can live like no one else. Kani siya nga quote or saying is actually said by Dave Ramsey, a money management expert from America who authored the book Money Makeover. Kani siya is one of the statements that he made that really made an impact on me. Ang pasabot ani is, kung karon ikaw nagkugi, nga kugyan kay ka sa imong pagpanarbaho, then pagyud kay sideline, so nagkugi gyud ka para makapanginabuhi og imo pong giubanan nga mag-save yun ka og money, so you are living like no one else, kay kugihan yun kay ka, wala murag maka-comment na yun ang mga tao nimo nga kugihanan nimo bay oy, no? So ang nahitabo ana, kung karon imong kinabuhi ang pagka-kugihan, in the future you will also live like no one else, nga ang imong kinabuhi
mas haruhay kumpara sa mga nagtinapulan o kumpara sa uban nga wala pod ni start og savings. So live like no one else so that you can live like no one else in the future. It is not how much you earn, but how much you set aside for savings. Katulo nato nga motivation nga it is not how much you earn, but how much you set aside for savings is also self-explanatory. Pero makurat gyud mo ana nga naiuban nga dagko kay sweldo, nga ang ilang sweldo na asa 6 digits like 100,000, pero ang nahitabo kay wala gyud sila'y maski 5,000 lang na savings. Naapoy uban mga pamilya or ginikanan nga nangempleyo sila, dayon dagan sila'y anak, pero nakasave man pud sila gyud o nakapatapos pa gyud sa ilang mga anak nga tagtulo or upat, then ang nahitabo pa ana ang amahan ray nagtrabaho, no? So ang kuan mo gyud nay gist gyud ana, it is not how much you earn but how much you set aside for savings. Ang technique man gud daw ana, once madawat nimo ang imong saving, among money, you automatically get 10% of that and put it for your or set it aside for your savings. Dili kay nga kung dako atong sweldo like 100,000 atong ginadawat sa isa ka bulan, ang tendency magud sa uban nga daghan kwarta musaka pod ang ilang way of living. As I said in my previous videos nga kung mahimo you live within your means or mas nindot pa gyud if you live below your means pa gyud. And you also prioritize your savings. Take note, prioritize, di ba? Meaning, nagyapon kay budget para sa imong wants. Pero always remember that it is not how much you earn, but how much you set aside for savings. And you can only set aside some amount from your salary or income for your savings if you start the habit of doing it. It is okay to work for the money right now. The goal in the long term is to make your money work for you. So I think most of you guys who are watching this video are relatively young or young adults, no? So I assume nga kasagaran ninyo na anay trabaho or medyo bata pa gyud nga padung pa magtrabaho, no? Pero interested lang pod about personal finance. So ang kaning atong fourth nga motivation, which is you are working for the money right now, no? Kay karon skill pa ta, makapanarbaho pa ta, makapang-empleyo pa ta, meaning mag-work ta as an employee, and then ginasweldoan ta in exchange for the services that we do. Syempre kay skill pa man ta. Pero sa sunod na panahon, sa umaabot na panahon, maabot man gyud ta ana nga mudako atong edad ug matigulang ta ug mo-retire ta. Ang atong goal ana sa long term is ang atong kwarta na ang mo trabaho para nato. Unsaon man na siya do? No? So, una, karon na mag-save, magsugod og save. Kay para, unsa imong ma-save, imo nang i-invest, and then, ang imong investments would eventually earn more money for you, and eventually, it could help you live a life nga comfortable, even if dili na ka-skill, even if you're already retired, or even if you decide to stop working. Mao na siya. Ang goal gyud ana is ang atong kwarta mao nay mo trabaho para nato, and that is only possible if we save. We work to save and we save to invest. We did not earn our money while sleeping. Sakto gyud na, wala gyud na nato gikatulgan atong kwarta. Mao nang in my video nga grocery tipid tips, ako giingon dito nga maski na natay kwarta, dili na pasabot nga dili na lang gyud ta maghuna-huna nga mag-save or mag-ipon og kwarta tungod kay nanatay kwarta. No, we should still value our money. Kay una, ato man ang gitrabahuan. Tapos naapay uban sa ato, like ako nga mo travel para mo trabaho. Tapos tungod ana malayo ko sa akong pamilya.
Tapos di ba gyud sayon gyud ang mag-duty pod sa hospital kay magbilar ka 24 hours ka nga naka-duty. So dili gyud sayon ang pag-earn og money. Gawas kung you have a lot of passive income already, so mo nang makaingon ka nga maski natulog ka, nag-earn na ka, pero at this age nato nga ako relatively young adult or adult na gyud kay I'm already in my 40s, and those who are already in their 30s na naman yun sila kwarta, no? Pero gikayuran mangguna nimo, no? Wala mangguna gihatag sa imo. Maski ako, wala may muhatag na ko og piso. Gawas akong bana di ay. Pero anyway, kasagaran nato ang atong kwarta, ato yun ang gitrabahuan, ato yun ang gigastuhan og singot, dugo, kamingaw para sa uban nga kinahanglan malayo sa ilang pamilya, no? Sa apilan pa yun nagluha. So dili gyud sayon ang pag earn og money. So mo na imo naon, we did not earn it while sleeping. Ato nang gihaguan, gisingtan, gihilakan, gigasto og dugo. So ayaw na iwaldas. Mag-set aside gyud ka og portion sa imong money para sa savings. It is better to give than to receive. Kaning atong kalima nga motivation, that it is better to give than to receive. Na ang maguhi ubang tao, dili nato makalikayan, no? Nga naanad na sila nga mangayo, or naanad na sila nga sige pangutang sa ilang mga amigo, sa ilang mga relatives, no? It is really an unfortunate circumstance that they have already been dependent on others because they haven't set aside any amount during their younger years, no? So kung imo naon ba, it is better that you are at the end of giving rather than on the end of receiving. Kay lisuda pud anang madependent ka sa uban, no? Madependent ka sa imong kinikanan or dependent ka sa imong friends or other relatives, maka low moral man pud na. So while you have money, always aim to set aside a portion every time you receive your salary. That is also for your own good. Una-una agyud na para ma-motivate yun ka nga mag-save. It is better to give than to receive. Hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na kung mamatay ka pa ring mahirap. So Tagalog ni atong second to the last, no, nga psychological motivation. Kung gipanganak daw ka nga pobre, dili na nimo sala. Pero kung mamatay ka nga pobre, imo na nang sala. Kaya nga naman, tungod kay daghanay opportunities diri sa atong katilingban or sa atong kalibutan karon, no? Dili naman gani pareha sa una nga maglako gyud ka para mamaligya. Pwede naman ka nga mag-online selling, no? So naagi mga pamaagi nga pwede kang mukita o kwarta, no? Or pwede kang makakwarta. And tungod kay naa may pamaagi nga mo earn ka og money, naapoy pamaagi nga makasave ka og money. Maunang imo naon, no? Ayaw gyud ka nang pag-think nga kanang dili ka mo asenso, no? Naagi mga oportunidad nga wala lang siguro nimo nakitaan, no? So gamitan na nga mga opportunity para mo earn og money and also save money for your future. Dili nimo sala nga gipanganak ka og pobre, pero imong sala kung mamatay pa gyud ka nga pobre, kay daghan na gyud kaayo opportunity. It's either nagtinapulan ka or basin ana lang gyud nagtinapulan lang gyud ka nga mag-save o nagtinapulan lang gyud ka nga mangitag pamaagi para makakwarta. So, mao na motivation nga imo hunaon-naon para gyud mag-save ka og money. Delayed gratification is the key to success. Now we've come to the last part, or to the 8th psychological motivation to help you save money, and that is delayed gratification is the key to success.
Ang usual manggod nga murag ka ng attitude sa mga tao karon, especially the millennials or the younger ones, kay you only live once kuno. So mag-enjoy sila. And then tendency is iwaldas ang kwarta kay para lagi kuno mag-enjoy. Pero I really hope you set aside some savings for your future. Dili lang if mahimo nga ang mga reward sa imong self once in a while, dili lang pud permi to the point nga ma-deplete na imong resources kay YOLO lagi. So always remember nga delayed gratification will also give you a different kind of self-fulfillment. It is another level of achievement that you might want also to experience. So why don't you try it? Delayed gratification. Okay? In order to motivate yourself to save. So that's it, guys. Those are the 8 psychological motivations to help you save money. I hope nakatabang po sa inyo. I hope na by now you're thinking of starting to save your money. No matter how small the amount you would decide to start, go ahead as long as you make that first step. That first small step will be the beginning of a longer journey to success that you will eventually achieve. You know, guys, in everything that we do, we should have a deeper why that would answer why we are doing this or that. And if you hold on to that why, eventually you will be successful in achieving all your goals in life. So guys, if you like this video and it has been very helpful to you, please do not forget to click like and also please share it to your friends nga feeling ninyo matabangan ani nga video. And if you think nga nakatabang yun ni nga video and you would also want me to make videos about certain topics on personal finance, feel free to drop your comments at the comment section. And if you have questions, also please feel free to type your questions at the comments area. So thank you very much for spending time with me. Thank you very much for reaching this far and finishing this video. It is guys like you or viewers like you who finish this video that inspire me to keep on making videos like this. So thank you very much, and till my next vlog.